taytakuna, mamakuna, tiyukuna, tiyakkuna, wawakuna, kaypi ñukanchik kanajunchik, Enrique Cachiwango, Katsanishpa rimawan, Kotama llaqtamanta kapani, shinallata Quichua Otavalo kapani, shinallata kaypi tawka taytakunawan, mamakunawan rimarikripanchik, kaypi ñukanchik inti raymimanta hawa. Shinami charipanchik Luis Alberto Chávez, paymi kapan kay capitán síndico El Cercado llaqtamantami kapan. Shinallata charipanchik Flora Yepes tia mamata, payka lideresa kapan kay Calera llaqtamantami kapan. Shinallata kaypimi kapan kay José Alfonso Flores, paymi kapan kay Comunidad Morales Chupamanta. Miguel Flores wawkipash kaypi kapan Comunidad Morochos mandami kaypi pakta kapan. Shina kaymantami ñukanchika kay inti ukupi shuklla kanamanta bajo un mismo sol nishka rimaritami kaypi kallarikripanchik, ñukanchik inti raymimanta, ñukanchik kawsaymanta, ñukanchik yachaymanta rimarishpa kanajukripanchik. Shina kashkamanta kikinkuna, tukuy llakukuna, ali chayamushkakuna kapaychik. Kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunahupankichik. Tukuykunami yachapanchik kay raymi killapi junio nishpa rimanchik ñukanchik. Kay killapimi runakunapaka hatun raymi chayamun. Sumaq tushuykuna, sumaq mikuykuna, sumaq yachaykuna, sumaq armaykuna, sumaq ali kaykuna, sumaq hampikuna chayamun ñukanchik runa llaqtakunapaka. Shina kashpaka kaypika rimarishunmi kay tinkuy nishka hawamanta. Shina kaymanta ñuka kikinkunata tapuni, mayjan kashpapish kutichiwankichilla, imamantashi ñukanchik runa llaqtakunapaka kay Kotakachi kay parque ninchik kay Kotakachi plazaman hasta hatun sinchi, hatun ninan llaqta sinchi rikuri yaykuyka imamantashi sumaq kan ñukanchikpaka tayta imata niwanki kikinka. Bueno, mashigo, ati punchata charishpa kapashun que tutamandagupi, shinallata que bajo el mismo sol nishkatapas felicitapani, que programata ñawpama apakunatapas tukuyta felicitapani, y compañera que compañera y compañero kunapas shamushka kapan. Ñukanchik taytakuna, paykuna kashka puntakunaqa haciendakunapi trabajadorkuna, compañero kuna. Y shina kashkamanta mari shuk rebeldía shamushka kan, porque ñukanchik taytakunata, paykunata a fuerza bruta trabajachin haciendakunapi. Entonces, paykuna ama shinalla kidankapaka churajun samarruta, porque imashpa samarru punta mayoralkuna nishunlla kay capataskuna haciendakunapi, paykuna caballuta manejankapa churajunashka samarruta. Entonces, chashna kashpa maltratankashka runakunata haciendakunapi, esclavizashpa trabajachip charimanta. Entonces, shina kashkamanta mari shuk rebeldía runa gentepi llukshin. Chaymantami, como na shuk yuyayta ashtawan charin runa taytakuna, paykunapas puntata yarishpa samarruta churajun, shinashpa llukshimun rikuchinkapa kaypimi kanchik ñukanchik runakuna comunidadmanta shamushka kanchik ñukanchik na tukurishkachu kanchik ninkapami tantanakushpa comunidadmanta bailashpa paykunaqa en son de rebeldía rebelarinkapak shamun rikuchinkapa parkiman. Shinallata ñakutin mama Flora kikinpa yuyaypika imamantata kay kashna plazaman sumaq hasta sinchi runakuna yaykuyka imamantata hatun ali kanqa. Ñukami kashna yuyani nachu, más que todo ñukanchi mayor gentikuna parlashka ñuka abuelita imanishpa kuanchi pachamamata agradecishpa chay cosechamanta nachu, y shina cosechashpa imashami ninchi gulpi grano mama murukunata charinchi chay agradecimiento mandami kay Kotakachi parqueman llukshinchi imanishpa chaypi chay iglesia lado gupi tiyan nachu chaypika kuanchika llukshishpaka nandami agradecinchi, no sé ñuka llaqtatalla rikuni, pero chaypika ña muyushpa
chay parque chay iglesia lado gulpillatami shuk momento de silencio tashinanchi somrukunata llukchishpa chayman chay agradecimiento chaypi nachu sumak bailashpa ali mikushpa wasiman tigranchik. Tayta Alberto, kikinpa yuyaypika imamantashi kashna sumak kushi hasta may hatun kay plazamanga yaykuyka tiapashka kanga. Ñukanchik plaza goma o parque goma chay llukshinapaka puntakunaka ciertomi ñukanchik kawsaypika cierto sara mamagota chay granogota agradecishpa ñukanchik charipanchik y agradecishpa quizás kuna kay ñukanchikpa kay inti raymi nishpa rimapanchik chayka chay punllakunapika cierto tukuy shunkuwan kushikupanchik ari cierto grano fokupika mana fokupika llakianchik ari chaymantami ñukanchik kay raymikupika cierto ñukanchikpa kawsaypi runakunapa kawsayka shinlliyarishpa tukuy llata bailankapa tantanakushpa llukshinakpanchik chaymi ñukanchik kay toma de plaza nishpa rimanchik kay parquekumanga ciertomi puntakunaka panteon kashkaninga chay iglesia tiaq ladopika y cierto wañushpapish maymanta rina kanchik ninga iglesiakuma y shinallata kawsaypapish maymanta ñukanchik maski ima chaykarimash iglesiaman rikurina kanchik maski ñukanchik Pachamamata yuyashpa kankapa. Bajo un mismo sol nishka ukupimi rimanajunchik kay ñukanchik inti raymi hatun puncha inti raymi ukupi tinku nishka kay fiñari makanajuykuna tiyashka hawami rimarinajupanchik. Kikinpa yuyaypika tayta Miguel Flores kikinmi kapanki imanishpaka Morochos llaqtakumanta nachu. Kikinpa yuyaypika imashpatan hatun ali kanga kay kashna milla y hasta may hatun kotakachi kay plazakuma yaykuyka imashpata hatun ali kapanka. Ñuka wawamanta pacha shamushkani ñuka taytakuna bailador abuelutapish riqsipashkani bailador kapashka yaripani y kay momento kunapika ñukanchika primero que seguranata charipanchik wasi ukukupi seguran kapashkanchik ari wawamanta pacha seguramushkanchik ñukanchikpa sara fukushkawkunata tantachishpa sobradoma alichishpa y wakintaka ñamutipa wakintaka jurapa wakintaka apigupa nishpa segurashkanchik sara mamaka bastante mikunata mikarashka kan payllata mutiman payllata apiman payllata tukuy mampacha tigrashka kapan ñukanchikpaka shamushkanchikmi Pachamamata agradecishpa Puyu mamata agradecishpa wayra mamata agradecishpa shamushpa kurakunapa ñawpapi bendicionta chaskinkapa munaywan shamun kashkanchik nishpami ñuka papitukuna parlankatu karyannachu kushijuymanta de gustowan familiakunata tantachishpa ofiashpami ña plazakuman llukshishpa shamun kapashkanchik ari ñukapish wawa kashpa katiria shamushkani shamupani kimsa chunga watataka ña bailashpa shamupani ari y chay kaymanta ñukamantaka kaypi makanajuykunallami na ali rikurin. Yupaychani tayta Miguel taytakuna mamakuna shinami rimarinajunchik kay ñukanchik bajo un mismo sol nishka rikuchik ukupimi rimarinajunchik kay inti raymipi hatun puncha inti raymipi phiñanajuykuna makanajuykuna tiyashkamanta. Mama Flora kikinpa yachaypika mayjan llaqtakukunata kay uku lado llaqtakukuna ninchik nachu chay paykunaka chay hawa lado mayjan llaqtakukunamanta phiñanajun shina tuparishpaka. Bueno, Nina llame urmari lado gupitiana Nunca nine nachu que bueno como ninchi que chay momento chay chusco punja pilla shina fiñana juita pues fiñana junchiarin porque nakun rachukanchi ni piwan pues o sea San Juan chay kay fiesta kay raymi kuna tukuripika kutin amigo kuna mi canchi siempre mi jibarinchi parlanchi ima siempre saludanchi nakunra kakashkanchi chunipiwan entonces chay punjapi mi tianque
comunakuna pues yanga makanajunga paka tauka contra lado kuna tandanajun wakinpika akuanchik ashalagulla imakanchik chayka ña parquitaka gulpita muyushpaka ña manchachinka ña akuanchiktapish ña tawkakuna kashpa y tandanajunmi yarin morochos o sea shinakuna nishpa nachu pero na hawa ladokuna nishpa yari topo cercado nishu nachu pero na nijo nichu kikinkuna pacha hasta makanka mucha maskangichi porque ñanini que capitankuna líderkuna nandami jarkan nandami cuidan pero shinapi mashami filtración tian nachu wakinpika kay pueblo manda llata wambrakuna chiquillukuna o shu lado manda pishamun como shu yakulaya cuinda kan más como shu yakulaya shu fuga yakupi shu fuga tian chasna cuinda chay fuga uka usashkata ña waglichikallarin y waglichi yaku cuinda kan chaypi ñukanchika llakikunata charishkanchik más que todo y chaymanta baile pacha ñuka nini kay raymi sumak pachami kan nachu pero chika hawa lado llaqtakukuna ka nipankishnaka cercado morochos mayqa mayjanta kanqa ashtawan tandanajunchimi hawa lado llaqtapi rimashpaka barki uchi horariopika ñukanchikpaka Loma Negra ni tandanajunchi cercado llukshipanchi morocho shinallata kuykochakuna topokuna y pero ambas Loma Negra yana loma nina ñukanchi cercado pikuinta rimashpa cercado pacha ña acha pacha hindi mi kanchi acha pacha sampe ni casi nada tandanajunchich ñukanchi llaqta solo shamunchi llaqta solo mi llukshimunchi chay kay llakikuna ña uyaripimi wakin llaqtakuna ejemplo tinsha morchokuna wakimika tandanajunpapi shayarin pero ña nipani casi calderawa chimba borishpaka hindiwan casi igual karin kuti kay ora lado kukuna ka mayjankunata kapanga ura lado kayarin Calera Jitugo San Ignacio Piaba Batán Morales Chupa San Pedro Asaya también Asaya pero kaypi nisha nacho nashina de golpe tandanajunchichu porque siempre mi grupo mi bailanchi ña makanajunajunpi mi ña tandanajun yarin porque de no grupo llata mi bailapanchi chayka ña chaykupi nishpaka ña shu llaqtakutayma ña mayjal lado llaqtakupish mas que chaykar anchalago kawpipish ma miracha kawpipish ña ashata ña provocamiento diawpimi ña asha ña villichishpaka rato ña grupokunaka shuklla cuinta toko ña parte altakuna kashpa ishnata parte baja kashpapish chaymi llakikunaka astaka tianta pero chaypi ñuka nipasha compañerokuna kikuna más experiencia chashpashampashkanchik como capitán bailaspashampanchik nacho ñuka chaypika chaykunaka nalchu yuyapani nacho porque si es que ña shu tal vez tanto Caldera tanto cercado nacho shu encuentro siempre charishkanchik por historia shpashtimantaka chaymari kunan tiempo pika ashata ña educadamente cambias persona tukun estrategia ta cambia na tukun tandanajuna mari shu problema recuerden ñukapika tandanajushpa ña grupo ashtawan mirashpa ña chay uchicha grupo kunta ña shupashtimanta ña jariri kallarin jovenkunakari ña makanajunpalla más kan entonces chayka shu guerra total tukun chaytami compañero capitankuna ñuka rikuypika malo yuyapani tandanajuyupi más que todo ñukanchikpa grupo ka anchanagumari más o menos ñukanchikka chusku comunallam tandanajunchik ñukanchik más ñukanchikpa rikuypika chuskuta charinchimi cercado topo morocho Cuicocha chayllam charinchik ñukanchik na charinchikpashka chusku comunata ñukanchik tandachinchik pero kay ladoma ña parte bajapika más ashtakamari más o menos hasta Cumbascamarin casi chunga ishkay comunidad paykuna tandanajun ñukanchikka chusku comunallam tandanajushpa bailamushkanchik o sea su grupo o sea chay horariota charipanchik esa makanajikuna kallarinapica ña gulpi ña tandanajumun más que todo shina taytakuna mamakuna shinami rimarinajunchik kay hatun punlla inti raymi manda imashina ñukanchik llaqtakuna tushunchik fiñanajunchik makanajikunapash tiyan chay hawa rimarinajunchik shinallata kunan kay katillami rikushun ninajunchik kay Perú shinallata Bolivia mama llaqtakunapipash kashna tushuykuna kashnallata fiñanajuykuna makanajikunapash tiyan rikushunchik
fe. Macha está situada en la carretera troncal Sucre-Yayagua-Oruro y Potosí. Adquiere vital importancia por su situación estratégica de comunicación directa entre las ciudades de norte y sur. Mucho antes de la llegada de los españoles en la conquista, ya se celebraba en Macha un ciclo más entre el hombre andino y el cosmos. En las noches de mayo, la Cruz del Sur toma posición sobre la región andina, realineándose con el planeta Tierra. El hombre andino se servía de observatorios astronómicos para ver el movimiento de las constelaciones andinas para el control del ciclo agrícola festivo en agradecimiento a la Pachamama. En el Tinku, la unión, el encuentro, el equilibrio y la convergencia se entrelazan en la mezcla de dos fuerzas contrarias que se unifican en un mismo flujo. Ya en la Chiciara se espera la llegada del alba, que con sus primeros rayos de sol bañarán los cuerpos de energía como en tiempos de sus antepasados. Macha, Norte Potosí, región que alberga la tradición del Tinku en la mítica fiesta de la Cruz, celebrada el 3 de mayo de cada año. La torre está exenta del templo y significa virilidad masculina para garantía y fecundidad de la Pachamama. Ahora más fuertes, demuestran su energía en el Tinku. En el centro de un círculo conformado por hombres y mujeres, acontece el enfrentamiento. Así el Tinku muestra su esplendor en Macha, bajo los principios comunitarios de reciprocidad, dualidad, equilibrio y complementariedad. La tradición indica que la sangre derramada de los hombres se esparce sobre la tierra como ofrenda a la Pachamama, sangre con la cual le agradecen por lo que se recibió de ella. Kikingunaka bajo un mismo soltami Rikunahupanguichi. Shinami taytakuna mamakuna sumaq Bolivia mama llaqtapi, Perú mama llaqtapi kashkakunatapash rimanahushkanchik. Shina kashpaka ñukanchik kay ima shina chay mama llaqtakunapi kan, shinallata ñukanchipash kay Cotacachi llaqtakunapi, Cotacachi kitikunapi, ñukanchik runa llaqtakunapipash sumaq tushuykuna, phiñanahuykuna, makanahuykunapash tiashka. Shina kashpaka kaykunata hasta ahora rimashpa katingapa ñami tigramunchik. Cuéntenos historias de su comunidad. Visita nuestra página web y nuestras redes sociales: Facebook, Productores Audiovisuales Quichuas; Twitter, APAC Otavalo; YouTube, APAC Otavalo; o escríbanos a nuestro correo electrónico apac.org@gmail.com. Sigan con nosotros. Sakingi manja kikimba wawakuna kashnakunata ama kawsachun.
Kimba wawakunata umaspalla apaspa sinjita llankachikukpika imatashi rurankiman. Wawakunama llankaykunata yachachiwan. Wawakunata sinji llankachikunawanka ama pantapaychichu. Wawakunaka pukllaykunamantallami sayakuna. Kay makanahuykuna tawka rikuyta, tawka yuyaykunata imashina tayta Miguel nihun tawka yachaykunata charin nachu. Wakinkunaka ninmi kay makanahuykunaka inti tayta urayman rishpa mana tigramunashnalla kawpimi chay yanamankapi chinkarinashnalla kawpimi chay yanamankawan inti taytawan makanahuylayatami runakunaka shina makanahushpa rikuchin nishpa nin nachu. Wakinkunaka nin ñakutin kay hacendadukunami ñakutin kashna runa llaktakukunaka ama tantanajuchun paykunaka makanajushpalla kawsachun chashna ashtawan phiñachishpa paykunaka rikunkapa paykuna gustankapa ninchi nachu shina makanajuchin kashka nin nishpa wakinkunaka nin nachu. Chay kashkamantaka tayta Alberto kikinpaypika imashpashi kashna makanajuyka tiyarirka. Pay masigo ñuka partimantaka kay makanajuykunapi rikushpaka nosi imamanta shamushkata mana yachapanichu. Ari, pero ñukaqa ñuka huystashkamanta pachami kay ari phiñanakuna tiyarka. Ñukaqa kawsaya chayta nijparkani, ñuka kay orladoma kawsaspallatami phiñanakukaryanchik cercadokunawan. Millaymanta chayshinajupanchik imashi? Millay tragukuta upyashpami chaykunapi pandarikarkanchik na sano. Ña watakuna huystashpa riparkani chayka ña 17 ña tukushka karkani shinapika ñuka kapitan tukurkani watamipish ishkay watata. Chayka makanajushpa purikarkanchik pero shinapash nosi imashpachari parte baja y parte altawan phiñanakuchayta chayta mana nimamanta na yachaytukupanchik maymanta shamurka pikuna kayta sakishkata mana yachapanchik. Tayta Miguelitopaka imamantashi kayka tiyariparka. Bueno, ñukanchik partipikari ñukanchikpaka ashakuta wawarami karipashkanqa nachu, pero shinapishkachun kuna kay rikuykunapika rikushkani más que todo makanajuykunataka rikushkanimi puestokuta mitzarimantalla kunanqa makanajuta rikushkani, pero shamuykunapi imashpa shamurkacha, pero componerinakushkanchik, pero puestokutami mitzarishkanchik, horaskuta mitzarishkanchik más o menos. Mitzarishkanchik shuk pukllador canchama yaykushpapash adicionalta nachu pukllankshnaka 4 minutos o 3 minutos adicional, pero puntual na tukurin, pero chaykunatami mana evitay ushashkanchik ni mayjin autoridad, pero chaykunamanta kay viajekunapika makanajuykunata tiyashkamasiku. Kut tayta Alfonsoka imata nipanki imamantash tiyapan? Ñuka yuyapani ishkay kusasmanta tiyan yuyapani chay makanajuyka. Nishunlla joven wambrakuna kashpaka warmimanta makanajun kashka. Warmimanta chayka kutin paykunaka como ña siempre wasi ukupika na sakin libremente makanajun chayka partinga nachu compañero. Participaka na makanajuyushan chayka kutin kantaka hapishan San Juanta nin usa nishpa ñawpachishpa ña parlajo. Kutin shuk cosas kan y si comunidad manda shuk hatun comunidad kan bastante tantanajun y póngase que chay wambra tío kan shuk uchila grupo manda ya entonces siempre va que capitán tukushka por ejemplo chaypika como capitán tu payka ña incentiva makananqa grupo uchilata makankapa si posible chaypi ña parquipikashpa maypikashpa grupo ka ña como bastante rikurin uchila grupota hapishpa makan y chaymanta makanajukuna tiyan entonces chaykunami ishkay punto manda shu punto warmimanta shu punto kan grupo bastante kaymanta y uchilla grupota makankapa chayllaqa ñuka perkuipika. Mama Flora kay imata nipanki kikinpipika imamantata kay makanajuyka tiyapanka? Bueno, como nijurkani nachu que kay tiempo pimacanahui es más ñukarrikuni que parque manda nachu, o sea, mana respetancha horario. Pay muy una junchilla. Y sinapi ña tuta pues ña hapin, o sea, haykata yalin y mana permitin chay shu grupo con ayuxicho. Entonces, ña chay ñuka yani que ña cólera ña ayuxina. Ña mitzarishpa nachu, porque ni mamanda nari, o sea, bueno, ñuka rikuni y ñuka nchipas al frente kashkanch, dirigente con acá, Aizan, ña llukshinchinin, pero ni mamandanaqa y chay esquina chay makanajuna esquinapi shayarishpaqa ni mamanda y ña chaypi ña imanishpaqa palabras ofensivas kunatapish ña lado shitamunaj
Entonces, ña kulerashpa kutin chay shukunapi ña shuyanajushpallapi ñana ñana aguantan chayka ña llukshin ña chaysi ña makanajuy ña nini makanajuypash siquiera shu mukitishpalla ima o asialwancha ima kushpachu yari ña haykata ña bala, rumi, ña caspi y Banana. Y también sinapapish kutin chay bomba kunata pashitan, o sea, chayka yanga turbarita turbarinchi. Y bueno, ñuka rikuni que ashata un poco delicado nachu que wakinpi warmi mamakunapish satirinchi wawakunandi, familiata yarkusata o churita mitsankapa, chayka sinditapish na sindinchichu yari ima kaktapish. Paguininchi shinakaña kay comunidad Caldera llaqtamanta asociación Hatarishun ukumanta. Kikinkunaka bajo un mismo soltami Rikunahupanguichi.